Iwak le gede mas. Langsung selep mas. Gak ngerti mas aku mas lu. Babon mas. 4 jari mas ya. Moro-moro langsung selep godole lho. Bu kondang pak kondang. 4 jari pak. Jos mantap ya. Jos mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, kali ini saya mau mancing lagi. Masih tetap mancing liaran, mancing liar, mancing lampan lumut. Kali ini saya berada di rawa-rawa Grubun mas. Ya seperti ini mas ya, rawa-rawanya. 3 jari. Teman saya dapat 3 jari. Dan saya memilih spot di sini mas ya. Itu mas. Lampung Jaya. Oke, yang sudah bergabung saya doakan semoga murah rezekinya, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Oke saudaraku, kita langsung lanjut mancing, langsung lanjut ke spotnya. Oke, di sini mas ya. Oke, lanjut. Oke pak, kita langsung lanjut mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama. Terus tuh iwak le gede mas iwak le. Oh mas, babon mas ya. Iwak mas, babon mas, kondang mas, oleh babon mas. Samine ya. Jos mantap. Good job. Samine mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lanjut mancing. Ayo, jangan lama-lama. Tuh mas, langsung mas. Iwak le gede mas. Langsung selep mas. Gak ngerti mas aku mas lu. Babon mas. 4 jari mas ya. Moro-moro langsung selep godole lho. Bu kondang pak kondang. 4 jari pak. Jos mantap ya. Good job. Jos mantap pokoknya. Kondang ya, 4 jari ini. Mas. Lep. Iwak le gede mas. Babon mas. Dapat babon mas. Alhamdulillah. Birobbil alamin, baru strike pertama pak. Babon 4 jari pak ya. Oh ya ini lho pak ya. Jos mantap pokoknya. Jangan lama-lama. Double strike. Kananku di kanan gunmu moro manan rono. Sing ndi to? Yo mas, lanjut mas. Gede ki. Babon mas. Luar biasa pak. Yang kedua lama banget. Babon pak bos. Yang kedua
Jos, mantap pokoknya. Mas ya, iwak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh mas, lanjut, 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 lanjut. Iwak le, terakhir gede le. Oh lumayan, yang terakhir gede pak, alhamdulillah. Rabbil alamin. Yang terakhir besar lumayan pak, alhamdulillah. Jos, mantap pokoknya. Saudaraku, hasilnya mancing di rawa-rawa rumpun ini ya, bersama Mas Zizi Untulan. Nah, kalau mau kesini saya ntar kasih link Google mas, Google Map. Saya akhiri, cukup sampai di sini, dilanjut di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos mantap Nusantara Indonesia. Thank you.